Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abanya-Uganda basabye abadepite mu ishyaka muri ku butegetsi kuba ubusugire bw'inkiko ndetse no gukora neza kurusha guhora mu bintu bidasobanutse mu mpaka zidafitiye rubanda akamaro. Abaturage bagaye abadepite bashyigikiye ko urukiko rwa gisirikare rugumya kuburanisha abasivile, kandi urukiko rw'ikirenga rwaragaragaje ko abacamanza mu nkiko za gisirikare badafite ubumenyi buhagije mu mategeko. Mu cyumweru gishize Perezida Museveni yahamagaje mu biro by'abadepite mu ishyaka amakuru avuga ko yaragamije kubasaba ko batesha agaciro ibyatangajwe mu mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwambuye ububasha urukiko rwa gisirikare kuburanisha abasivile. Hari abaturage bavuze ko abadepite bakwiye kubaha umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga kuko ububasha abasirikare mu bintu byose mu gihugu abaturage bazasigara nta bubasha na buke bafite bw'amategeko, kandi Uganda ari igihugu kidategetswe igisirikare. Aba baturage bavuze ko urukiko rw'ikirenga nk'urukiko ruta izindi mu gihugu ibyo rwafashe umwanzuro bidakwiye kugibwaho impaka. Ikinyamakuru Daily Monitor aba baturage bavuga ko abadepite bashaka kugurisha igihugu kuko ibi byose babyumvikanaho na Perezida Museveni ntawe uza ngo agishe inama abaturage. Perezida Museveni amakuru avuga ko yaba ashaka gukora ibishoboka byose akaburanisha Dr Kizza Besigye mu rukiko rwa gisirikare ukurikiranweho ubugambanyi ku gihugu. Icyaha yahamijwe n'urukiko ahanishwa urwo gupfa. Abashyigikiye ubutegetsi bavuga ko impamvu bashyizeho amategeko badashaka ko abasirikare bajya mu bintu byinshi ari uko nta kinyabupfura ingabo zagiraga. Habaga za kudeta nyinshi muri Uganda kandi kenshi, ariko ubu byarahindutse abasirikare bafite umurongo mwiza ku buryo kuburanisha umusivili ushaka guhungabanya igihugu nta kosa ririmo. Uyu mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga usa n'uwabaje bari ku butegetsi muri Uganda, ariko abaturage bavuga ko bawakiriye neza. Mu ikusanyabitekerezo ry'ikinyamakuru Daily Monitor abaturage bavuze ko urukiko rwa gisirikare rukwiye kuba urwo gushyira ku murongo abasirikare nta musivile bakwiye kugiraho ijambo. Nko mu karere ka Nile abaturage bavuze ko abadepite ba NRM babaye abagatulika kurenza papa kuko niba bazi amategeko bakabe bazi icyo urukiko rw'ikirenga bisobanuye. Hari abibaza impamvu abaturage mu gihugu gifite inkiko zikora bakwiye kuburanishwa n'inkiko za gisirikare bagasanga igihugu cyaba gitegetswe n'inyeshyamba. Abagerageza kugaragaza ko bajijutse bavuga ko abadepite basuzugura urukiko rw'ikirenga bakwiye ko banahanwa kuko itegeko nshinga rivuga ko umwanzuro warwo ntawuvugaho. Abanyapolitike baganiriye n'iki kinyamakuru bavuze ko izi mpinduka Perezida Museveni ashaka kuzana ku ngufu zigamije gukandamiza abatavuga rumwe nawe, cyane cyane abona ko bashaka kumukura ku butegetsi. Abo banavuga ko niba Perezida Museveni ahangayikishijwe n'abasivile baba bafite intwaro akwiye kubata muri yombi bagahanwa nkabo aho kugira ngo byitirirwe igihugu kandi ariwe gusa ufite ikibazo. Hagati abo baturage mu karere ka Wempe North ahahoze ari mu bwatsi bwa Depite Muhammad Seginyi wazi yicarubozo yakorewe muri gereza barareba kwarika kuko ivuriro rigezweho yari yarabubakiye bakavurirwa ubuntu ryahindutse icumbi nyuma y'uko atawe muri 2021. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuganye na bamwe mu baturage bajyaga bahererwa ubuvuzi bwiza nta kiguzi, bavuze ko iyo baciye bakibuka uko bavurwaga none ubu habaye amacumbi bumva igitsikamutima. Umwe mu bantu bahoze bakorana na Depite Seginyi avuga ko aho hantu babonye hapfa ubusa bagahitamo kuhakodesha. Uyu wari Depite uhagarariye ka Wempe North akakira ivuriro ry'ubuntu ku baturage yarahagarariye nk'igihembo ko bamutuye, ariko maze gufungwa byabaye ibindi. Ubwo uwo mudepite yatabwaga muri yombi ashinjwa ubwicanyi mu karere ka Gureta Masaka, umushinga w'ivuriro warahagaze kugeza ubwo yitabye Imana nta gikozwe. Abanyapolitiki bari bashyigikiye Seginyi bavuga ko byabagoye kubona imishahara y'abakozi n'ikiguzi cy'ubuntu cy'ubuzima, birangira babiretse igisigaye kuri ubu ari ukuzagurisha ambulance uyu munyapolitiki yakoreshaga kuri iryo vuriro yari yaregereje abaturage bamutoye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatswe urubanza rw'abasirikare b'ingabo za FARDC bagera kuri 60 bataye urugamba bagahunga bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rwatangiye kuburanishwa kuwa mbere mu mujyi wa Butembo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Abaregwa barimo abagore babiri nabo bashinjwa ubufatanyacyaha bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo ruri ahitwa mu CNN babanza gusomerwa imyirondoro yabo. Serose Muhisi umunyamakuru waho avugana na BBC yavuze ko abaregwa barimo gushinjwa guhunga umwanzi, kwiba, gufata ku ngufu, kwambura abantu ibyabo n'ibindi byaha baregwa gukorera muri Rubero Centre, Kimburu ndetse na CNN. Abaregwa bari bataratangira kwiregura ku byo baregwa. Umutwe w'Ventura w'abasirikare bahunze kuri ubugenzura ibice by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru y'umurwa mukuru wayo Goma hamwe n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo n'umurwa mukuru wayo Bukavu. Ku rugamba muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru kuva mu mpera z'icyumweru gize hari agahenge hagati y'impande zirwana. Muri Kivu y'Epfo abarwanyi ba Ventura bavuga ko bagumye ahitwa Sange hafi y'umujyi wa Uvira warenze Kamanyora, naho muri Kivu ya ruguru bakaguma ahitwa Kitsambiro muri kilometero 25 mbere yo kugera mu mujyi muto wa Rubero Centre na buri mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Butembo. Mbere gato yifatwa n'umujyi wa Bukavu abasirikare barenga 80 ba FARDC hamwe n'abazarendo bari baburanishwa ku byaha nk'ibo ba Butembo kuri ubu bari kuregwa. Urukiko rw'Ibukavu rwakatiye igihano cy'urupfu benshi muri abo basirikare baregwaga ibyaha birimo guhunga umwanzi, ariko Ventura isatiriwe umujyi. Abategetsi n'abasirikare mu mujyi barahunze. Abategetsi bavuga ko mu batorotse gereza ya Bukavu bwe Ventura yafataguye umujyi harimo n'abo basirikare bari bakatiwe. Abo basirikare bashinjwaga ibyaha birimo kwica no gusahura mu gace ka Kabare no mu nkengero za Bukavu hamwe n'Ibukavu mu mujyi nyuma yo guhunga urugamba mu duce twa Kavumu ndetse na Kare muri Kivu y'Amajyepfo. Mbabwire kandi ko Olusegun Basanjo wabaye Perezida wa Nigeria, Hailemariam Desalegn wabaye Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia no Uhuru Kenyatta wategetse Kenya
bagizwe abahuza mu biganiro bya Rwanda rero byahurijwe hamwe bigamije gushakiramo uburasirazuba bwa Kongo, Kinshasa n'akarere muri rusange. Iki ni icyemezo cyatangajwe na Perezida William Ruto, akaba ari umuyobozi mukuru w'umuryango w'uburasirazuba wa EAC, ndetse na Perezida wa Zimbabwe usanzwe ari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Perezida Ruto na Mnangagwa basobanuye ko icyemezo cyo gushyira abo bahuza cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC na SADC ubwo bari Dar es Salaam muri Tanzania tariki 8 Gashyantare. Si ubwa mbere Basanze bayo muhuza ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. 2008 nabwo hari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu biganiro byahuje leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa CNDP. Uhuru nawe asanzwe ari umuhuza w'abanyekongo bashyamiranye na leta mu biganiro bya Nairobi kuva muri Mata 2022. Ni ibiganiro byahagaze mu kuza kuba mwaka nyuma leta ya Kinshasa igiranye ubwumvikane buke n'ibihugu byo muri EAC. Perezida Joao Lourenço wa Angola yavuye mu buhuza bw'ibi biganiro nyuma y'aho atangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yari asanzwe ari umuhuza w'ibiganiro bya Rwanda kuva 2022. Mu nama y'i Dar es Salaam abakuru b'ibihugu byo muri iyi miryango banzuye ko mbere y'uko habaho ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imitwe bishyamiranye irimo M23, imirwano n'ubushotoranyi bihagarara muri Burasirazuba bwa Kongo, hakabaho ibikorwa by'ubutabazi, imihanda minini n'ikibuga kinini cya Goma bigafungurwa. Itariki 21 Gashyantare abagabo bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya EAC bahuriye i Nairobi muri SADC bari Dar es Salaam bategura imyanzuro y'uburyo Burasirazuba bwa Kongo bwatekana. Imyanzuro yaganiriweho tariki 21 Gashyantare ubwo abagabo b'ingabo zo muri EAC na SADC babiraga i Dar es Salaam. Raporo bakoze izashyikirizwa abaminisitiri b'ingabo muri iyi miryango. Gusa umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Bwana Karim Kane yagize i Kinshasa kuwa mbere mu rwego rw'iperereza ry'ibanze ku byaha by'intambara, ibyaha byibasiye ku muntu n'ibyaha bya jenoside byakorewe mu Burasirazuba bwa Kongo. Yasezeranije ibihano abakoze ibyaha byose bidasobanutse byakorewe mu Burasirazuba bwa Kongo mu kiganiro atanze mu binyamakuru i Kinshasa. Umushinjacyaha wa ICC yaboneyeho umwanya wo gushimangira ko abaturage ba Kongo bafite agaciro nko muri Ukraine, Israel, Palestine n'ahandi hose ku isi. Uyu mushinjacyaha Karim Kane ati ndabisobanura neza, amategeko agomba gukurikizwa, abantu bose bagomba kubahiriza sitati y'i Roma, ntawe ushobora gutera abasivile, gukomeretsa abantu, kwica abantu. Muri iki gihe niho dushobora kureba niba amategeko mpuzamahanga ashobora gushyigikira icyifuzo cya Kongo, kandi ubwo nibwo buryo bukurikizwa mu mategeko. Abaturage ba Kongo bafite agaciro nk'akabana bari hose ku isi, mufite agaciro nk'abaturage ba Ukraine, Israel na Palestine. Yakomeje agira ati kimwe n'ahandi ku isi yose duhangayikishijwe cyane ibibera muri Kongo Kinshasa, kandi tuzi ko ibintu cyane cyane muri Burasirazuba biteye impungenge cyane. Abantu barirwa mu magana barapfuye, abandi barakomereka, kandi ubutumwa bugomba guhura rwose. Umutwaro wose witwaje intwaro, ingabo iyo yose, abafatanyabikorwa b'imitwe yitwaje intwaro ntabwo bafite uburenganzira, bagomba kubahiriza amahame mpuzamahanga n'amategeko. Yagaragaje gahunda y'akazi muri iki gihe ari muri Kongo, yatangaje ko azabona na perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi hamwe n'abagize guverinoma, abagize société civile, ariko cyane cyane abagizweho ingaruka n'intambara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku cyumweru yagiriye uruzinduko rw'ibanga muri Kongo Kinshasa. Yaba Perezidansi y'u Burundi cyangwa se ya Kongo ntawe wigeze avuga kuri urwo ruzinduko. Umwe mu bakora ku kibuga kineye cya Njiri yabwiye n'amakuru by'Abafaransa AFP ko Ndayishimiye yavuye i Burundi atwaye indege ntari yoherejwe na Tshisekedi, ariko bikorwa mu ibanga rikomeye kuko nta modoka zo kumuherekeza yigeze ahabwa cyangwa se abayobozi bamuherekeza nk'uko bimenyerewe. Nibwo bwa mbere Ndayishimiye na Tshisekedi bari bahuye kuva mu kwezi gushize ubwo inyeshyamba za M23 zigaruraga ibice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo biri mu mijyi ya Goma na Bukavu nyuma yo kwirukanamo ingabo ziri mu za Kongo n'iz'u Burundi. Umwe mu bayobozi bakomeye mu Burundi yatangaje ko bari abategetsi bombi bamaze igihe kibarirwa mu isaha baganira ku kibuga kinege cya Njiri. Umwe mu basirikare bakuru yatangaje ko Ndayishimiye na Tshisekedi nanone bari mu rwego rwo koroshya ibitumvikanwa ku bijyanye n'imikoranire hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi yabaye ikibazo mu gihe cy'imirwano imaze igihe izisakiranye na M23. Kuva 2023 Burundi bufite ingabo muri Kongo zirenga 10,000 zoherejwe gufasha FARDC mu ntambara imaze imyaka irenga 3 ihanganyemo na M23. Tshisekedi na Ndayishimiye bahuye mu gihe kandi hari amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zatangiye kuva muri Kongo n'ubwo igisirikare cy'u Burundi gihakana mu makuru. Ingabo z'u Burundi zakunze gushinja ingabo za Kongo guhunga urugamba M23 itaranaza, ibyakunze gutuma abasirikare babwo bicirwa muri Kongo Kinshasa ku bwinshi. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe kuva mu ntangiriro za Gashyantare intara ya Kirundo mu Majyaruguru y'u Burundi ihana imbibi n'u Rwanda hashyizweho isaha yo gutahira ihuza abamotari n'abaturage kugenda nyuma y'amasaha yagenwe. Ni icyemezo cyafashwe kubera impamvu z'umutekano, ariko kikaba kitaravuzweho rumwe. Kuva mu ntangiriro za Gashyantare abategetsi b'inzego z'ibanze mu ntara ya Kirundo bashyize mu bikorwa ingamba zigamije gushimangira umutekano. Isaha yo gutahira rero yashyizweho na komiseri wa polisi ibuza kugenda ku bamotari guhera saa 2 z'ijoro, mu gihe abaturage basigaye batagomba kurenza saa 4 z'ijoro bakiri mu nzira. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga icyemezo kigamije gukumira ibitero bishoboka, cyane cyane bishobora gukorwa n'ingabo z'u Rwanda nk'uko iyi nkuru ya SOS Media bivuga. Abaturage benshi bavuga ko umutekano uri kugenda neza, harimo no kugabanuka bukabije kw'impanuka zo mu muhanda. Mbere y'uko isaha yo gutaha itangira gukurikizwa, intara y'abagarwa b'impuzandengo y'impanuka zigera ku 10 buri cyumweru. Kuva icyo gihe imibare ngo yaragabanutse bigaragara, nubwo bamwe basanga izi ngamba ari ingirakamaro mu bijyanye n'umutekano. Bavuga ko zitabuze gutera ingaruka ku batwara za moto babona ibikorwa byabo byaragizweho ingaruka zikomeye n'uyu mwanzuro. Kugabanuka kw'amasaha y'akazi, amafaranga binjizaga yaragabanutse, bivugwa ko byatumye ubuzima bwabo bwa buri munsi bugorana. Iki kibazo cyongereye kuri rya lisansi
kirarushaho gutuma ingendo zabo n'umwuga wabo bigorana. Naho Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yunze na January Makamba yirukanye ku mwanya wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Nyakanga umwaka ushize, amusobanura ko umwana we kwigiha niyo yakoze amakosa. Ikimenyetso cy'ubwiyunge hagati ya bombi cyagaragaye tariki ya 24 ubwo Perezida Samia yasuraga intara ya Tanga, aho yatashye inyubako y'akarere ka Bumburi. Mu butumwa yageneye abaturage ba Bumburi, Perezida Samia ati mu gihe dufitanye indi nama muri Lushoto, nagira ngo nshimire abaturage b'Ibumburi mubiwe n'umudepite umuvandimwe wanyu umuhungu wanyu January Makamba mu nama abereye muri Lushoto yitabiriwe n'abaminisitiri bungirije n'abayobozi ku rwego rw'intara. Perezida Samia yahamagaye Makamba asobanura ko umwana akosereza umubyeyi agahanwa. Ati ndagira ngo mpamagare umuhungu wanyu January aze hano mumureka asanga umubyeyi we. Mwese muzi ko ababyeyi bateye, iyo umubabaje gukubita urucyaga kubikira ibiryo, ibyo se sibyo. Depite Makamba ari mu bwo avugwa n'umukuru w'igihugu yashimye Perezida Samia Suluhu Hassan umugiriye icyizere akamuha inshingano zitandukanye muri guverinoma. Ati ndabashimiye mekuye ku mutima kuba mwarangiriye icyizere mukangira minisitiri muri guverinoma yanyu. Ubwa mbere ngashinga ingufu, ubwa kabiri ngashinga ububanyi n'amahanga n'umufatanye muri Afurika y'Iburasirazuba. Depite Makamba ku itariki 20 Gashyantare yagaragaje ku rubuga rwa Isi ko yakozwe ku mutima n'amagambo ya Perezida Samia, ahamya ko ari ikimenyetso cy'urukundo n'icyubahiro. Ati amagambo mwavuze uyu munsi ku manywa ubwo mwari mu kazi k'igihugu imbere y'Abanyatanga n'Abanyatanzania muri rusange ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo n'icyubahiro cyihariye. Nta magambo ahagije nabone yo gusobanura urukundo. Ndagushimiye cyane. Perezida Samia yagaragaje ko Depite Makamba akora neza akazi ko gutumikira abaturage. Yavuze ko umuhanda w'ibirometero 31 uhuza Soni, Bumburi na kwa Shemushi ugiye kubakwa nyuma y'ubuvugizi bwakozwe n'umuhungu we ariwe January Makamba.